Ka West Janta Hills District hadian balawai ka jingakop traditional games balapan long ha ki arsngi ha ka khatnyo ba khat phra tarik kalalingkot ki bakun thop yakara mokra Janta traditional game wapong sika Garo traditional games bat kadat mo nyaw ne maupon Khasi traditional games lapan bena ba kadai kawai na ki district kabayo ra yakanam job hakara mokra team competition katba ka team event runner up pat lara da ka East Khasi Hills haba pasha ka jingakop ra mokra penar traditional games ha ka jingakop ba marway ka West Janta Hills kalayo Korea ka takmak ser bat takma rupa lingba udau hidhar ubalala banra yaki mokra ha ka jingkya ka ba 0.5% kg Nyopuway 0.1% kg prapo r point iwe kg shispa iwe kg bat shispa 0.0 kg ha ka jingjingai ka ba shispa meters hapo kapor r point iwe minute nang tabot sa ume uru suna ubalala banra yaki mokra kibakia 0.5% kg Nyopuway 0.1% kg prapo r point iwe kg shispa iwe kg Bashispa 0.0 kg haka jingjinga ke bashispa hapo kapor r.0 minute. Ya ka takmar nong layok korda u Vincent Bare na East Khasi Hills bat ki mokra ke ba ulara ki don ka jingkya 0.5% kg 0.1% kg prapu r.iwe kg shispa iwe kg bat ulala ban pendap hapo kapor r.10 minute haka jingjingai ke ba shispa meters. Shu haka wapong sika Garo traditional game upangrak ar marak West Garo Hills ulayok Korea katakmak siar katba ulambai chalam ulakur takma rupa bat wanlam miki pasa ulayok kur takmar nong bronze medal kibana West Janta Hills. Haka jingakop dat monyaw ne maupon haka liang ki kentay ka East Khasi Hills kalayok kur takmak siar ka West Garo Hills kala kur takma rupa katba ka West Janta Hills kalayo kur takmar nong. Ha kaliang kisindrang ka East Khasi Hills kalayo yakanam champion da kabayo kur yakatakmak siar ka West Garo Hills kalayo kur takma rupa katba ka West Janta Hills kalayo takmar nong.
Kan itu sekarang kejar Den. Pembaik. Kejar Den. Ya. Nyet.